Kirtu te chibai ule PC van moi kania serchi wang khoi lo ngai thlang o Ministry of Women and Child Development in India ramanu le no pangshisel na atana eitur chape ka kalpui mek Poshana Bia National Nutrition Mission noya Operation Severe Acute Malnutrition SAM Program noya serchip ICDS project noya no pangsom pakhat enkol me kan ni Poshana Bia National Nutrition Month noya Operation SAM hi State Innovation Plan pakhatatan duani in Mizoram chunga no le no pang an no shisel zel na turatan malak na pakhatani a no pang taksa in amamo ang chacha amulo hian taksari na le san zong kai khina jang lutuk westing ane phachina chu chuan taksa ti chaklavin nat na shik daulet na konga an taksa chaknat la hniamin an shisel lo phachina enkolvat an ni lo phei chuan thi na hiala thlen theya wangin hetiang din muna omno pangchu severe acute malnutrition SAM ti anni thina ni Operation SAM hi Mizoram state no pangte an no risel jok na atan le an taksama mo ang eile in an mu theina atana malak na ni in SAM no pang enkol mek te hi an mani bial tu cheu an ganwa di worker ten uluk ta kavilin doktorin damdoi an so te an e chat le chat lo te an endigreng china an ri zong le san zong te hi thlatin an enfia chin ba ka Poshan staff te hne na thlatin no pangdin mun thelu tin anni hian atul anga mala in an no bo zui chi nani Operation SAM hian an ganwadi center no pang inziak lu zongjong te huamin serchip ICDS project noya hian serchip le a chevel ko sang sang no pang som pakhat enkol lai an ommeka heng no pang te hi thlathum dana no pang lam thiam bik doctor pediatrician na special clinic nei pui chin ni in heta hian an damdoi man le thil dang sen so tum sak vek chin an ni a Operation SAM program noi serchip ICDS project in no pang ayan kol mek te hi an thazel in severe atanga moderately malnourished MMN anom to a heng no pang te hi an taksari na le san zong khai khina no pang ni phung tur pa ngai an ni thlenga enkol zui tur ani ang Serchip District Magistrate chuan thupek ti chuakin chen omrama changa vokle voksa atanga siam thil dang lak lu khap ani thuatar lang Serchip District Magistrate Kumar Abhishek chuan tun thlani som panga khan thupek ti chuakin District AHNVT Officer HNVT Department Serchip District ne na changa lekha an muangin tun la hian chenomram le state ta te vokshi African Swine Fever ASF aleng mek ti tar langin he shileng awanga Serchip District mi puite tan buai na le har satna athlen launan Section 144 of CRPC 1973 into nei na apek angin chenomram neighboring state and county le district danga changa voksa le voksa achanga eitur siam reng reng lak lu le thon chua khaptlat ani ti atar langa hepa ka hian vokthi reng reng pai mai lavin thuk taka phum chin tur ani thote voktal tu ten vokrisel tha chau an tal thin tur ani thule vok nei tu ten vokdam lo an shal tur ani lo ti te atar lang bok he thu pe khi thlani chung o tur ni in thu pek zom lo chu section 188 IPC manga shem thei ani anga he thu pe khian sarkar atanga phalna nei te ahwam lawangti district magistrate thu chwa hian atar lang bok ani Serchip District of COVID-19 Shikai and Kolmi Pangate chu Voin Khan and Mani and Kol Namuna Changa Chwa Tir ni in Nimina sample and Fi Achangin Shikai Muchwa Anom Lautung Serchip CMO office atanga thu kan dondanin voina Serchip District atanga Shikai and Kol Damtak te hi tun thlani ruka thenzola Shikai Muchwa te chuizuina atanga tun thlani saria Shikai Muchwa te ni in mi pa pathum le meichia patni ni in puitling kumsom nga pasari mi pakhat ba ka no pangkum nga kumriat le kumsom pathum mi ba ka no sen thakomi te anni a heti hian thenzola tun thlani ruka Shikai Muchwa le anmani chuizuina atanga Shikai Muchwa zongjong mi som pakhat zinga mi pasari te chu enkol dam ani to ani Nimin Khan Serchip District Achunat Laboratory a sample pali enfia ani in rapid antigen test mangin sample patni enfia ani boka henga changhian Shikai Muchwa thar an omlova voin thlengin Serchip District a COVID-19 Shikai Muchwa chu mi za somsari pangani in heng zinga mi za somruk paruk te chu enkol dam ani to a tuna hian Shikai enkol lai mi pakwalo omin an zinga pariat te hi CCC a enkol ani ba ka midang pakhathi home isolation and kol ani thung Serchip District a hian shileng awanga mani in lama in khungsang mi somle patni an la ommeka sarkar hunma in khungsang po mi za somsari patni zet an omle to bokani Serchip District chunga omzau te South Khwa chuan shileng awanga containment zone puan mek thenzol VLTF te hnena nizan khan chokme che sang sang an plan
zote south khotlang mi puite hian an chok me thlai thar nei ang te thokhomin covid-19 shileng mek adar lo na containment area puan mek thenzol khotlang mi pui hne na nizan khan an hlana heng zote south khotlang in chok me an pek te hi vo in khan thenzol town task force te chuan waime branch thangshanga semin waime branch te hian an huam chunga pek ong ni an sha chung ko thatnem tak hne na an sem chuak vele ngalani thenzol khwa hi shileng dar tur ven na atan cholkar khat z containment zone a puan ani to a khawtaka in kai shwaina ken ko ani nu in shileng hian zia omlam apan chho wangin nimina tangkhan village level task force te chuan khawzo ka in kai shwaina an kalpui chu thla dulin in kai shwaina zelen zok noya mi puin nun phungpa ngai an zo chhole tan me kani vo in khan tui kumbial tu MLA le Assembly Deputy Speaker Engineer Lalrin Oma Hovin chuan thartlang nuam chatui real economic link road via thingpui tu khur road hon na le pathian hne na hlan na nei ani chuan thartlang nuam chatui real economic link road via thingthupui tu khur road hon na le pathian hne na hlan na voina nei hi puithiam eng thangpuian kai shwain pathian hne na hlan na ania bial tu MLA le Assembly Deputy Speaker Engineer Lalrin Oma chuan he kong lai tlang ani theina na malak na te soin kumsom ni chuang kalta a bul lo tan to ani dan te khotlang tanrual na awanga hlotling taka lai tlang thei ani thu te asoya khotlang mi puin kan nga hlel em he kong poimo takhi tuma in hliam le in ti nat po om lova kan puitlin theita hi alom om hle ani ati heling road hi kumsang ni vela changa bultan to ani a kong lai hau tak le har sa tak ani awangin puitlin hlei thei lova a om nu in kumsang ni som pasari atangin MLA fan manga thar tho le ani a MLA fan ba ka sumdang machwa na lai ani kham khokrok le chem che tak tak ani awangin lai a hau tak le ani he kong thar tho chin hi kilometer riat vel lai ni in chuan thara tangin tui rial apo a sumsui lama po tui rial ron po tu kong nen in sui finin economic link road ani mai ba ka khwa le khwa in tlo po na kong poimo tak ani nge be sei ani Home Minister Pulal Chamlian chuan Christmas le kum tharlom na lo thleng tura sarkarin covid laka inven na tura ruwa man na siam te zom cheu turin mi puite angen Mizoram mi puite hne na thu cha ati chwa Home Minister Pulal Chamlian chuan kumin hian kumdang angin Christmas le kum thar bo ruak a om thei lo ti soin khovel le Mizoram mi puite covid in min ti buaina se em ti asoya he covid nat na awang hian achang chuan dor te po hong thei lovin achang chuan ni tin ei chop zong te po in na an thok thei lo ti asoya ama ero chu tu na chuan dor hon te phal ani to awangin dora thil lei tu te le dor hong tu te an fim khur le zwal angai ti asoya sarkarin covid laka inven na tura siam standard operating procedure chu zom cheu tura mi puite ngenin hetiam hun poimo kara hian thian tha te nen in ti lima kholai thil ti khom te kan chak viau mai thei heta hian kan fim khurangai zwala limna ain nunna apoimo ani ti isherengang u ati kumdang angbokin sarkarin hetiam hun poimo kara hian halpuate te halmoi te le hal thote a khap le ti po soin Home Minister chuan hei hi zom cheu turin mitin te angena heng hal chi te hian kan bo ruak hip tur ati chetheya covid te po ati hluar thei bok ni a soi ani thu soin hei wang hian heng hi ti lo turin mitin angen bok Home Minister chuan covid kan do na ko nga le Christmas le kum thar hlim le lom taka kan man cheu thei na tura bo ruak tha siam turin police te VLTF te local task force te le chuti anga rim taka thok tu te chu thu zom turin mi puite angena khopuya chuan achulang zelin police duty te po anin da belang ti asoya marks wa chungchang mi puiten an wa thahle a asha thole fak omati tho soin am ero chu social distancing ero zom har kan ti thung ni in asoya kanom khom le twal chin hei po hi sherengin zom itumang u mi thian te du dan chuan meter ni kar dana mi shim hi kan om turani ti ani kha hei hi shethar turin mitin ka cha du ani ati Home Minister chuan kan hun pui Christmas le thar hi limle lom taka mang cheu turin Mizoram mi puite du sakna chibai ahlana chen om khoweng nen injemin mani chung kwa chewa hlim takin he hun poimo hi mangila kan lalpa pian chama hian pathiang khongai na inzawaya chunga lo thleng cheu ro se atibok Social Welfare Minister Dr. K. Bechwa chuan vo in khan re community hall a entrepreneur te chanpuina atan bungrwa chi sang asem
entrepreneur te na bungrosem hi startup entrepreneurship development program noi malak ni in reek RD block hwam chung ami te ta na social welfare and tribal affairs department kaltlanga Ministry of Tribal Affairs atanga sanction mu ani heng bungrosem na huna hian Dr. Kebe Chua chuan COVID-19 shilenga wanga kutkwang ko achureng tur kan ni lauti soin shilenga wanga harsat na sang sangkara theitop chu in chief minister puzoram thanga kai shwai sarkar chuan ma ala chhomek zelani ati a kanrang chalai te sarkar na in min dai don lauti achiang ti soin ma ani in todel tura ezon na bulchan lama tun aya na sazo ka ke kan pen angai tak zeti asoibok reek RD block hwam chunga startup entrepreneurship development program noya hian entrepreneur omto sa mi za somni le athar mi za somria ten chan puina andong dona bungrwa andon te hi cheng singli sanga huni in reek RD block hwam chung kho somni pakhata changa self help group le BPL chung kwa atanga thlan anni he program kalpuina atan hian Ministry of Tribal Affairs atangin cheng nwai zathum somthum panga mu ani Mizoram chunga bank sang somni pali om mekin hang bank te hian branch zatni som an nei mek bok Head to his State Level Bankers Committee SLBC Mizoram Chutkhom Nimina Chief Secretary Pulal Nunmoy chuang ngau hova video conferencing manganeya tarlan ani a he huna hiang kumsang ni somni changa sang ni somni pakhat financial year September sang ni somni quarter chunga Mizoram din mun tarlan ni in hemi chung hian Mizoram bank somni pali omin heng te hi branch zatni som anneya Public sector bank branch somriat pakhat private sector bank branch somni pali regional rural bank branch somriat pariat le cooperative bank branch somni te ani headquarter chunga bank sang te sum don chu cheng vaibel chesing khat sang thum zaruk som panga point pariat pakwani in loan an pek chwa chu cheng vaibel chesanga zani somriat pasari point pali pakwa ani a bank ten sum an don atanga loan an pek chwa CD ratio chu zajela somthum pariat point pariat pali ani a he hian sarkarin CD ratio tura abe sei chu aphak lo hle ani he thut khom man puitu chief secretary Pulal Nunmoy chuan Mizoram in digital payment system kan lapang war lo chu man war in zirtir angai na sa hle ti soin abik takin tunlai COVID-19 shipui leng kara digital payment system kan man war atul hle ti asoya bank te chu hemi chungchang a hian chan la thar turin acha a ezon na ko nga po kan tunlai khovel thirin boruak chetak kara hian sericulture farming war atul thu asoya Mizoram boruak chu pangang khoinan India rama achaber ti asoi chief secretary chuan sumdon na lama bank ten loan sanction a harsatna an nei chuan a hne na azia ka shia tirin alo bo zui tur thu asoi bok Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC in Mizoram MLA Palite Office of Profit Palzuta Anpuna chu Soifia Turing Governor PS Sridharan Pilayan Mizoram Sarkar Shia Tira Sarkar Soifia naknga me kani MPCC chuan November ni som pasari sang ni som ni khan MLA Pali Dr. Vanel Thana ZPM Professor F Lenun Moya MNF Puel Thang Moya MNF le Dr. Vanel Chan Puya MNF te chuan Office of Profit dan an palzut ni a an ngai thu governor ne na thlenin atul anga mala turin an nge na hemi chungchang a zo na changin governor secretary Puke Lal Thom Moya chuan MPCC tengen na thelu chu bo zui ani thu asoya dan angin Mizoram Sarkar Soifia turati ani a chu laknga ani ati a Mizoram Sarkar in Soifia na atangin governor in atul angin ma alazui don ki asoibok MPCC hian MZU danin aphal angin teaching staff ten civic rights an neiti antar langa am ero chu MP le MLA thlantin te chuan university a emo state legislature a emo andu na zoka lo an la theyang ti ani MLA Pali te hian MZU atanga lo la reng chungin MLA legislature secretariat atangin MLA te ta na ham chatna an la vekani anti ani Nimina Mizoram sample en featuring COVID-19 shikai mi panga mobile le ani a anwa hian twal chunga shingkai chong vekan ni Nimina Mizoram COVID-19 shikai mu chuate hi rapid antigen test manga sample en fi atanga shikai mu chuate anni a anjinga pathum te chu longtlai khopui chunga mi ni in twal chunga shikai te atanga kai chong anni a lunglei district ka shikai pakhat mu ni in shi a kai na chui me kani a Aizawl district ka shikai pakhat bok mu ni in damdoi ina in enter turakal shikai mu chuani in shi a kai na chui me kani bok Nimin Khan rapid antigen test mang hian sample zanga somthum en fi ani a ZM
TMC laboratory sample enfia zani somthum panga atangin shikai mu an omlova district shanga chunet laboratory a sample za somrok patni enfia ni in shikai mu chwa anom loboka heti hian vo in thlengin Mizoram a sample noi khat sing ruk sang ria zani patni enfia ni to in shikai mi sangli somriat panga mu chwa ani to a sample enfia atanga za patni point pali pathum te chuan shi an kai to ani Mizoram a shikai mu chwa atang hian vo in thleng khan mi sangthum zakwa pasari te chu enkol dam ani to a tuna hian shikai enkol lai mi za somsari pakhat omin shikai zinga nun na chan mi pasari an om to bok Darkar somni palikal ta chung khan India rama COVID-19 shikai mi sing ni sangli som mu chwale ni in hemi hun chung hian shikai mi sing thum sang thum zani som kwa pakhat te enkol dam an ni thung Ministry of Health and Family Welfare Chinchiana Changa Landanin Darkar somni palikal ta chung khan India rama sample noi som pakhat singa sangria jakwa somruk enfiale ni in henga changhyang COVID-19 shikai mi sing ni sangli som hu chwale ani a hengtinen hian tun thlenga India rama sample enfia chu vaibel che som pangan wai som sari pariat sanga zani somli ni in hengzinga za aparuk point pathum bial te chuan chi an kai ti mu chu ani a shikai mu to zong zong hi mi noi kwa pakwa singa sangru ka zanga somnga pasari antling to ani Darkar somni palikal ta chung khan India rama shikai mi singthum sangthum zani somkwa pakhat te chu enkol dam le ni in tun thlenga shikai enkol dam chu mi noi somkwa pali singriat sangkwa zasari somli antling to a he hi shikai mu chu atangin za somkwa panga point pathum pakhat ni in tuna hian shikai enkol lai mi noi thum sing ni sang ni zathum somruk paruk anla omme kani Darkar somni palikal ta chung khan India rama shikai zinga nun na chan mi zathum somnga panga an omle boka hengtenen hian tun thlenga shikai zinga nun na chan chu mi noi khat single sangli zali somnga pakhat an ni bok khati zong kha ser che wang kho kan ti chhuat he chu ni e